Sanibonani mfowethu, sanibonani. Yaphila ukuthi. Siyaphila. Umfana wakhona la ekhaya, eyona bayifika kancane ngisuka khona. Ikhaya lami leli. Makoti wa milo, oh makoti wa milo na, oh makoti wa milo, oh makoti wa milo na, makoti wa milo, tina so fast kashane, oza tiche. Zizo zonke zizwile ulila awu silapha enqudi lokhu kunjalo ngishila kathi ke sisazokwenza kanjalo futhi khona insizwa la eduze kwami ibonana ke nawe bathi amasokadlana ake ngizwe ukuthi amasokadlana sisukuhlala eqhola kithi usho ukuthi ungibani usuka kuliphi izwe nendawo njengoba ula enqudi kwenzakalani ngibingelele kakhulu umphathi wami ngibingelele kakhulu masokadlana lo okhulumayo umfana kaKhumalo ngidabuka khona la enquthu njengamanje kuyabonakala ukuthi ipheka ngomhluzane lapha enquthu kumnandi kakhulu abantu bayakujabulela nje ukuba nathi engakusho nje ukuthi kakhulu abantu besisupport beqhubeke nokusithanda kakhulu ngiyathokoza Masokadlane inkundleni zokuxhumana uyatholakala kuhamba kanjani ey'tawuri ebhodweni uyapheka kwenzakalani engaqinisekisa njengamanje ngiseyinhlelweni zokuthi abantu ngimenzele umsebenzi omusha ngoba ngibona izinsuku vele sezavumela ekutheni umsebenzi engakuthokozela umsebenzi omusha kodwa kwezokuxhumana futhi nako Facebook bangithinta abanye nako WhatsApp bezama ukuzwa ukuthi khamba kanjani ngoba Masokadlane kodwa ke kusuka manje ngiyathembisa ukuthi abantu zobavezela ukuthi Masokadlane njengamanje uhlela ukwenzani nini siyathokoza umsebenzi wakhe utholakala enkundleni zokuxhumana
Yebo uyatholakala noma ngeke ngiqinisekise lokho ngoba ezinye ingoma banokukhala abantu bethi abayitholi ukuthi akusebenzisanga kahle ngabuntu ikhampani engisebenza ngazo sikhathi njengamanje kusuka manje kuyaphambili sobe itholakala ingoma zami. Nina baqasar kaWasa kusayiyo iMakhiwa Production isaza kuwe kuphathela zonke izinto ezimnandi kuphathela amaciko ikuphathela zonke izinto ezahlukahlukene sisila enquthu namhlanje ziyakhala